Sasa nikianza kuhesabia ngo hicho kipindi nilikuwa naanza kumtumia franga zingapi hapo, ni kama tuseme ndakuwa sasa kuanza sasa kwanza kuhesabia. Ikibazo nasema no nk'ivyo bintu vyo kwiyadugiza ama video call ati ngo uri gusa ngo ndashaka je nawe dukora urukundo yani kuri video call ivyo bishoboka gute? Oya Imana imbabare naravuze ati no ku social media yani abayikurikirana baba barenze imyaka 18 none andi ubwo mumbwire ko bafite igitsina cyo kuva nga mu Burundi yishike muri Arabie Saoudite abayobozi bacu babashe yani gukurikirana bino bintu kuko koresha umwanya yaragerageje kuvyirukamwo baramufunga. Salut bakunzi ba Senga Media ndaramukije cyane aho muherereye hose. Je pense que mumeze neza nanje ndaho ndashima Imana. So ni Cynthia kuri micro za Senga Media musanze bamenyereye. So uno musi rero ngiye kwitaba Stone. Basha murazi ko Stone ni umugabo wanje turarara na kenshi turirigwana. Ariko rero sinzi ibintu ashaka kumbarira ngo nibihi. So ngiye kwitaba numva ivyambwira. Nimba ari surprise ayintere namwe namwe abakunzi ba Senga Media muvyumva yapo mugumane rero nanje ngene nganire na Stone twumve ngo aganira ibiki. Hey be kusandabere aguce nagari nishikibazo ndakubajije uriya aje kumwambara impuzu zanje ndabereho sha nyene uraberewe cyane cyane nikora ikunda kuwunya canke izibazi zimeze kuno kuno gusukira kose ndazi ko ni bon. Jere ndajumbwira ivyo bintu yo bite sali bakunza basenga media yani kuramukana ivyatwe kuryama n'ivyatwese kuramukana kubuntu bw'Imana. Uyu munsi amazina ni Dennis Stone nyene reka nizere ko meze fresh. Sasa rero reka kugira ikintu kimwe hantu tutarenze kukurambirana ari inkuru jiste numvise gica numvira mbabaje cyane pe yani inkuru yep. So then you know no yari ari inkuru numvise cyane ndavuga ati nganya ni ngomba gusa kwe tugikorereko none iyo nkuru yari gutuma utansanga muhira ngo tuyi rega kenshi namangunda kubivuga ati zino social media zifise uburenganzira bwo kwica ubuzima bw'abantu kandi zino social media nyene zirashobora no gukiza abantu. Ariko rero bivaye no kungena ari ibintu bimwe bamwe mu bantu bosa nkaho umengo wabaravumishije bino biboro by'amamedia ari ukuntu bagiye bitwara bigaca biza bigatuma ari inzira karengane kanaka yani zihomberamwe ibintu bavuga ati bijya bintu babiteguye bijya bintu ntabwo ari byo kajya nagatwiko bivaye no kungena ejo canke hirya ejo hahise ariko babikora bro. Je narinzi ngo naga surprise ugira untere wambwiye ngo mve muhira cyane baza ngo ni surprise wambaye ni muzu zanje okay sawa rero iyo nkuru okay inkuru ntabwo ari iwanje inkuru ni umukobwa ba muri Arabia yani yitwa Rahma. Iyi ni inkuru yaciye ibintu nubwo yaciye ibintu igice gitoya koresha umwanya niwe yayitanguye neza na neza abona koresha umwanya niwe yayitanguye neza na neza ariko bica birangira koresha umwanya agenda avuga ku mamedia yuko bijya bintu atari ibyo kandi exact turabizi ko koresha umwanya kenshi yakunze kugenda avuga yuko kenshi mu bintu byinshi akora yuko ari ibintu baba yateguye sasa kugenda abwira abantu ngo bijya bintu ngo ntabwo ari ibyo barabitahura cyane biva no kungena ari brand aba yaragerageje ukuntu kugira ngo abantu babashe kumumenya ukuntu. Iyo nkuru rero ni yo mukobwa Rahma. Yep. Koresha umwanya yarayitanguye mu nyuma twavuga ngo siyo. Yep. Oh. Sasa rero ikintu gyari nganya ni cyane. Yo vipi Rahma? Meze neza. Tukali alhamdulillah namshukuru Mungu. Kabisa ni kumshukuru Mungu ndio kitu cha maana sana. Nasemaje? Mimi tuko poa. Hivi mimi naikana sisi hivi mnamutse basi. Rahma vipi? Poa sisi. Chuma cha Dora. Chuma cha Dora. Ushajiona hivyo?
So rero yani nizere yuko udashobora kwishura ikirundi ariko urashobora kucumva sivyo? Ewa nasikia vizuri sana. Okay. So ubwo rero wowe uraza gukoresha system yo kuvuga amatwebwe turaza kugira. Twebwe turaza kukubaza mu kirundi wowe wishure mu giswahili kubera ko uyu Muraguma yavuze yuko atakirunda azi cyane. Urumva? So ubwo rero mpamvu aza kuvuga igiswahili amatwebwe tuvuge mu kirundi. Umva rero mucamake Raguma bimeze ukuwonya. Raguma afitanye ikibazo n'umumenyesha makuru ari mu ba legend I can say that. Yani n'umumenyesha makuru yitwa Andy wa Asset. I think everybody know him. No muri legend rero. Andy. Andy ari mu bantu bagwaniye indasi. Andy Cedric. Andy Cedric abona bibonye ndumiwe yani Andy Cedric je ndamuzi nka Andy gusa. Sasa rero Raguma tubwire ico kibazo cyawe ufise na Andy. Ni kibazo nyabaki. Oya ndibaza ntabwo arinda kugitangura cyose kubera ko nk'abantu bagerageje kuraba ibintu bimwe koresha umwanya yari postinze. Koresha umwanya yamaze kubipostinga umva avuga ivyerekeye amafaranga muheraniye amafaranga ari yemeye ko azokwishura ariko ntiyagenda ayishura. Birangira koresha umwanya agize iki afunzwe. Umva koresha umwanya amaze gufungwa biceba ngombwa rero koresha umwanya agira iki bamubwira ati nti genda uhindure bijya wavuze kubera ko atari ivyo. Okay, ntaguciriye mwobe none. Stone ngoja kwanza, ngoja mimi ni hadisie wasijua akasema ngo wewe ndugu nasema benya ujo. Sawa. Iko hivi, mimi niko na sita ngoja kusema vitu vingi sana jupa kunyosha fatilia karibu biganiro biwili vyote. Yeah. Hiyo vipindi vile ndabirapita wapi na wapi? Baada dola na kulihaza short. Ushasikia maana kesho iko hivi mimi Andy tuko na matatizo kuanzia mwezi wa 8 tarehe 3 katikati ya tarehe 3 na tarehe 2 mwaka unaisha pita familia yake pako nyenisha hadisia familia yake ushasikia bigashindikana pako watu wastari wenzake kabisa warafiki zake siwezi nikawataja majina juu itakuwa sio fresh. Okay. Ushasikia wenyewe washabiingia vitu vikawashinda. Sasa ilibidi mimi niende kwenye manake niende mreta. Musanzwe sikia Raguma nikawaambia urabona ubunya ni mukigenda hiyo mu Barabu mwiyibye ubunya ni ibintu byemewe n'amategeko kuba abantu bugenda hiyo mu Barabu juste gukora bisigura ati rero ni umve yise nyine yuko urinzwe kandi abihamya neza yuko natwebwe turinzwe kuko igihugu kibarekurira kugenda kurondera hiyo wona kugira ngo muze mwubake igihugu ubwo rero yani uko na droit ya kusiyani yo kuvuga ikintu cyaje cyose kugira ngo ibintu bisobanuke neza nabo bantu cyawaconye uko naficha ushobora kubavuga ushasikia basi ilibidi mimi nende nende mreta nikawaambia Andy akaenda ara mute una mute call katwongere tumutelefone igihugu kiba cararekuriye abantu kugenda gukora kugira ngo baze bubaka igihugu ugaca usanga rero okay endelea mama Ujasikia story. Okay. Ilibidi mle tuulize mimi na yeye tuna mahusiano gani wala tunafanya biashara. Ilibidi mimi nikawaelezea mwanzo na mwisho. Okay, tungali hapo sasa. Tungali hapo natwe turakubajije. Mwari mufitani imigenderanire nyabaki na Andy Cedric. Kwa wapenzi. Mwarakundana. Okay, haya rero. Alafu sasa waliponiuliza ilibidi mimi niwape ukweli niwaambie gisi bilivyo. Okay. Sasa kati muhela zenyewe anazikubali, alikuwa anakubali 3,00,000 na 6,10,600. Okay. Lakini mleta ilibidi waniulize ni vitu gani vingine venye tulikuwa na project. Deja tulikuwa na project ya kuishi naye. Unaona? Sasa vile vyote venye kama ni gharama alikuwa sema milioni ngapi kugira ngo tubisubire nko mu Kirundi urabizi ko benshi bumva Kirundi cyane milioni ngapi
Yeye alikuwa anasema kama anakubali 3,000,000 na 6,600,000. Yani milioni 3,600,000. Okay. Sasa ilibidi mleta watuulize, manake ilibidi waniulize ni gharama gani zenye nilitumia kwa upande wake yeye. Juu yeye ndo amekuwa msaliti, sio mimi nimekuwa msaliti. Yeah. Unaona? Yeah. Nikasema kuja kubisema tukakutana ndio vinaanguka milioni 6 na 6,600,000. Milioni 6 n'ibihumbi 600,000. Urumva izitariko ni milioni 3 yemera 3,600,000 agakurako 3. Okay. None se munyuma yavuye ayemera sasa ushasikia baadaye sasa fika kule mreta ikabidi alikubali ndo akaandika hiyo karatasi yenye unaona nimekutumia hapa. Unaona hicho kitu? Izo milioni 6,600,000 wari wayamuhaye kugira ngo ayakoze iki? Ilikuwa ni yani wari wayamugabiye, wari wamubwiye ati mukore project kanaka, byari bimeze gute? Hapana. Mimi hizo hela deja pako hela zenye alikuwa anaenda kuchukua, najua kama pesa kwa anazipeleka ku banki, pako na zenyewe alikuwa anamtumia juu kawaida mimi nafanyaga vingine biashara huko Burundi, pako hela zenye wako kulimikashi na ndugu yangu alikuwa akimpelekea hela. Mimi najua kama zile pesa ingekuwa kufikia mwezi wa 7 huyu ndio pesa zingeanza kutumika. Na zingeanza kutumika kitu gani? Ningeanza kujenga fasi yangu. Lakini yeye alikuwa hajui kama mimi niko na parcela. Unaona? Kutokana nilikuwa naona familia yangu mimi iko mbali. Nikasema kutokana hata kujenga Bujumbura na niko na mahusiano na huyo kaka, acha yeye ndo atakuja kunisimamia kwa vitu vyangu. Okay. Unasikia? Okay. Sasa yeye alikuwa hajui kama mimi niko na parcela. Sasa mwanaume kutokana na tabia zake zenye nimeendaga naona hatuendani, nikaona mimi siwezi kuona mwanaume mwenye deja sitajisikia uhuru kumshaurisha, nimwambie mimi nahitaji kufanya project fulani. Atakuwa kuna faida gani? Eston. So mimi nikuulize kitu. Niulize. Hivi wewe unapendana na mwanaume, unapendana na mwanamke. Utasikia. Ule mwanamke sitakuwa na uhuru kukwambia project zake juu kwa wiki nitamshauria. Kabisa. Wala uwe na rafiki, unajua huyu ni rafiki yangu kabisa wa damu. Ushaona. Si utakuwa kusema hivi mimi najisikia uhuru wa kumwambia kila kitu. None. Sasa yeye mimi kwangu buretse gato juu hapa si ndo wa host, si yewe? Hapa sisi ndo wa host. None nike kintu cyaciye gituma wowe utagomba kumwizera andi ngo umubwire imigambi ukeneye kuzokora? Nilibikataga kutokana mwanaume cha kwanza apre ya kwanza mimi naanza kuongea naye turu ya kwanza alianza kuniuliza natumikia ngapi kusiku kumwezi, niko na miaka mingapi. Ushaona? Ubwo aciye gutera makenga. Icho cha kwanza icho kikanipa kwanza mashaka. Sawa, asante. Tukiri ngaho nyene umva yabanje kubaza kwa amafaranga ukora ku kwezi, amafaranga yani imyaka umaze kugira ngo yuve nyine yuko uri muansi. Okay, nimba yaraguteye amakenga ku munsi wa mbere mwavuganye, ni gute ayo mafaranga milioni 6,660,000 yamushitse mu maboko? Mimi tu kwanza sasa nitia makenga, nilijifikiria nikasema hivi kutokana mimi napaswa kupendana na mtu mwenye anajua kila kitu cha kwake. Ushaona? Kulia nitawaidi kuuliza, ana haki ya kuuliza. Okay. Sasa siku zilienda tunazoeana deja nishaanza kumtumia franga, kaanza kuwa ananiambia tufanye mapenzi kwenye video call. Yani vile ma video call mlivua nguo zote mweshi, yani amaguru hali yandi ya boro unaanza kuchezesha na yaanza kuchezesha huko. Ndio hivyo. Okay. Sasa mimi deja mimi ni mwenye kwa kweli ijapokuwa naanza kufanya kosa, pana vitu vingine ukiniambiaga nasikia nichingua akili. Okay. Sasa nikaanza kujifikiria habari. Gisi ni mwandishi wa habari anapata ujasiri gani wa kuniambia mimi hivyo? Hajifikiri kama kesho naanza nikamrekodi nikamtangaza. Unaona hicho kitu?
Mimi nikajifikiria labda ni picha zenye niliposti ashaziona akawana tamaa unaona matamanio na kuaga nafasi yote. Mimi sasa sikuchukulia binguvu nikajaribu kumtoa hemo kumuelezea, lakini mwanaume akakazania pale pale. Sasa mimi nikahesabia mwanaume deja shaanza kuchukua franga zangu. Sasa sitaachana naye na sitakuwa na ugomvi naye, acha nende naye pole pole nimbembeleza itamtoka hemo. Bicha birangira wemeye. Sikukubali. Okay. Wachimutwara buke rero gute? Manake nilimwendaga naye polepole kwa kusudi nione ile tabia kunaambia tufanye mapenzi kwenye video call kama itaisha. Juu kuanzia ndipo anaambia hicho kitu ndio palianza sasa kuanzia chuki kuwa, manake kutafutana, tukitafutana hatuelewani. Lakini sasa hatuelewani wakati anza kuwa na pesa zangu. Nikaona mimi sasa siwezi kuwa mkali, siwezi kuwa kama mwenye antuka kama mwenye ni kila kitu kilinichukiza, ikabidi mimi niwe mpore. Wow, yani wewe washufata wibaza yuko iyo video call yakubwiye mukore, wowe waciye wiyumvira yuko yani wece gikuya mu akili. Nuko waciye wibwira ati ngo kubera ikato kwibaza yuko ushobora kumurikodinga yani ukabitangatanga, kubera kutigeze wibaza ati mbega iyo video call wakabaye warayikoze. Numva ko ari guca ikoresha nka video avuga ati rero izi franga amafaranga urayahevye nimba atari ukubona ino video ndayishira hanze kuko keshi riko babikora ivyo hone. Na mimi sasa ndake nifikaga na jifikiria nikasema huyu mtu mimi sitakuja kufanya hivyo vitu. Na sitaifanyaga kutokana mimi nikijisema unakuja kufanya vile vitu itabidi atanibania pale pale aseme franga sijikupi, picha nazisambaza. Mimi sasa nikajaribu kumshauri, nikamuonesha kweli kabisa mimi vile vitu sivifanye. Lakini mwanaume chuki ikaanza kuwa sasa pale. Akaona kama yeye na mzarau, manake alifika na kuprendre kama yeye na mzarau. Manake sasa hasiwezi nikakubali benye ananiambia. Unaona? Basi mimi sasa nikatumia ustaarabu kama mwanamke, nikasema acha nende pole pole, siwezi kuwa mgararizi wakati iko na pesa zangu. Mimi nende nayo kwa ustaarabu mpaka siku ndalikipeleza ile pesa zangu tuachane wazima. Okay. Ila familia yako sasa umuryango wawe uwo warigeze kumenya nubwo wavuga yuko washaka kubaka ibujumbura, familia yawe kabitari hafi ngayi Bujumbura, wowe familia yawe yoba yarigeze imenya yuko wari umuhungu kanaka mukundana nawe urungikira amafaranga? Hivyo vitu juu mimi nilikuwa namposti sana, yeye ndo alikuwa anaika ku profile yangu, ushasikia namposti. Ilibidi kakaangu mwenyewe ananifuata aliniulizaga, akanambia huyu mtu ni nani? Sasa mimi kutokana yeye alikuwa ashaanza kuniambia ngo mimi sitaka hata familia yako ijue kama tunapendana au unaniwekesha hela, ngo kesho asije kunuia ndani, ngo mimi pako mahela yenyewe niko naweka. Unaona? Samani kwanza na mashaka ofisi myaka ingahe? Hiyo ni prive yangu, wewe sio wewe kuja kusemea. Hapana, sio kusema yani nimba uvuga ati ngo ni prive yawe kandi bino bintu ni ibintu bishingiye ku buzima bwa nyabwo. Yani je kama none nimba utinya kuvuga imyaka yawe kandi uzi neza yuko uyifise, unasikia ko uraza kwishura ibintu byose biza kuba biri ngombwa. Mimi ndabijibu lakini wewe siwezi kuzungumzia. Okay. Ushasikia basi kakaangu alivijua na mama yangu akavijua, lakini mama yangu vilimpa mashaka sana. Mama yangu akaanza kunigomanisha, akanambia huyo mwanaume utakuja kuona vile vitatokea nyuma ya hivi. Sasa mimi nikajifanya labda nina akili nyingi, ushasikia. Okay. Basi lakini kwa wazazi vitu walikuwa wanavijua na wakajaribu kunisisitiza kuhusu yeye kabisa, wakanika ila ukangangania. Hata familia yangu, rafiki zangu mbalimbali walikuwa wananikatazwa na Okay. Unasema kuna voice nimesikia eti yani andi kuna voice ari voice numvi sound yakurungia kubya ati ngo jewe nta mugore mfise kandi nta nubwo niteze kuzomugira ndamuse ndanamugize uzonabimenya. None ijya voice wowe wayakiriye gute kwanza? Anguka mimi nilimuulizaga nikamwambia hivi, mimi sitaki maprobleme na wanawake. Kutokana mara mingi sana yuko anapenda kunipigia simu usiku. Agimi. Alikuwa anapenda kunipigia simu usiku. Unasikia? Mimi sasa nikajaribu kumuuliza hivi,
hivi hauna mwanamke juu kesho sitaki matatizo, akanambia hapana. Ivyo waje kubimubaza. Ivyo waje kubimubaza. Sorry gato. Mwanamke utabijuaga wala usitane na kuoa weye. Okay. Ivyo rero waje kubimubaza umaze kumurungikira amafaranga angana gute? Ni manake mimi gisi kila mwisho wa mwezi mimi nalipwaga, kila mwisho wa mwezi mimi nalipwaga 1 million 3 sa 1 million 2 sa 1 million hata 1 million 5 sa pako sama inafika sa depa na exchange. Lakini kawaida ni 1 million 4 ushasikia hivyo. Sasa ni kila mwisho wa mwezi alikuwa anapaswa kupata hela. Yani, hicho kibazo wiki kama tuseme kuanzia lendi hivyo pako leo kwa kimtumia hawakosi kumtumia 200,000 500,000 ushasikia 600,000 400,000 hivyo. Sasa nikianza kuhesabia yangu hicho kipindi nilikuwa naanza kumtumia franga zingapi hapo, ni kama tuseme ndakuwa sasa kuanza sasa kuanza kuhesabia. Hicho kibazo nasema Rangwa, ikibazo je nashaka kubaza ico kibazo waje kumubaza nimba afise umugore kugira ngo utazozana ikibazo wari umaze gutangura kumurungikira amafaranga. Okay, sawa komeza. Sasa nikaona nakuwa nalipokea simu usiku, nikasema hizi saa 8 za usiku, saa 7 za usiku, ijapokuwa mimi nilikuwa nakutania kama nilikuwa nakutania najua kama iko na mzazi mwenzake. Ushasikia? Okay. Basi ndo hivyo. Okay, rero amafaranga gweraniye 6,000,000 n'ibihumbi 660 yaranse kuyakuriha. Hapo kukomile tulendaga alinilipa 3,000,000, alilipa 3,000,000 mpaka bakia 4,400,000 na 660,000. 1,000,000 na 2,260,000 angezipelekaga Lenzi. Lendi ndo alifika naenda kumfunga koresha umwanya ngo jo tulifanya kiganiro naye. Ila mu 6,000,000 mu 6,000,000 wakishapana 3 abasigaye hafi 3. 3,660 niyo azoba asigaye. Yani bisigura rero yaba yarari 2,000,000. No, kuri paper. So yani kirico gipapuro mubona ngabanya urumva gaya avuga cyane Andy Cedric je ndemeye yuko mera ya mafaranga 6,660 ariko nkaba ndishe amafaranga 2,000,000 nkuko ugere mubibona ngaho ya muri yo paper. None ayo mafaranga asigaye rero niyo yanse kuguhereza. None n'ubutabera bwa yani hata kuko wavuze ati ngo mwaragiye muri leta be naguciriyemo. None yemeye ko bandika ko amufitiye 6,660 kandi mu gihe we yemera 3 gute? Neno abize ibintu byo mu barabu baba bari mu kazi kenshi kurumva reka zo tatanga dibegiste kuri bino bintu nyene. Sose rero guys, I'm just going to tell you ntabwo ngiye gushingira kuri Andy cyane. Oya ntabwo ngiye gushingira kuri Andy cyane. Reka dushingire exactly kuri bano bashiki bacu cyangwa bakuru bawe nyene basanzwe bari hiyo na muri Arabia. So guys, nuguri ko Imana nimuzuze muratinya abantu bazaba babanyuruje kuko bujya gutanga amafaranga ku muntu ukunda uvuga ati no muntu tuzobana nawe ico ntabwo ari icyaha. Ico ntabwo ari icyaha kabisa. Mugihe mwaze gutangwa kuganije ke project uvuga ati tugiye gukora ukuntu nyene ntabwo ari icyaha. Ahubwo boro bibera cyane he kujya kuntu babamwe amafaranga yanyu mukiyumvisha ko mutagomba kugenda kubishira hanze ati ngo sinzi ibiki nibiki. Ubundi igihugu cyaje kirarekure mbere byari bigoye kuko mwagenda mwinyegeje, lakini ubu unya mugenda n'igihugu kibizi buvuga ati bano onya bagiye gukora amafaranga kugira ngo baze bubaka Uburundi buse neza. Hanyuma yo gukora cyane uje usanga babandi nyene bakaba bagomba gushigikira no gupromotinga bya bikorwa byiza ariyo watanguye nyene kunyuruza abantu. Yo WhatsApp bakaba ari wowe uri ari abo kuva amafaranga yawe yose ngo ndakoze ukuntu cyo twaravuga. Gusabe ikintu kimwe birababaza sana sivyo. Hari hano bakoresha inguvu nyinshi sivyo. Hari hano uko babivuga numva ko baruha cyane. Rero nimba umuntu yakwizeye uwamubwiye ko mukunda akakwizera akaguha amafaranga yiwe nko kwiyumvisha ko uwo mujerera ibintu kuko aba yumvisha ko mukundana bari vy'umubwira. Abari vy'umubwira. Rero vyiza twoba kuko urumva abizigirwa sivyo. Nkandi umviriza. Hello baby. Baby. Mzima, I love you. I love you again and again.
na kumisi pia naenda sport. Tutaongea labda mida ya usiku, lakini ukipata muda anytime nipigie tuongea hata kidogo, lakini najua tutaongea vizuri usiku. I love you. Yuko bien? Hello niache. Wazima. Unitafuta sipo. Franga nizichukua. Na pia yuko bien? Ugasanga umuntu yaruye amafaranga yiwe, umuntu kwacuza ngaho nyukasamba ku mafaranga y'umuntu aba yaruye. Ari ama video menshi mbona ngo ari abakobwa bamwe baba bakubiswe ari yana gushikaho babishika bagayana ubuzima bwabo bukagenda. Ugasanga ari umuntu akora araharanira kugira ngo azogire kazoza keza, atazogira ubuzima bubi, wenda abana biwe batazogira ubuzima bubi nk'ubwo wewe aba yarakurima bavuga ati just I have to work hard kugira ngo usenye n'abana banje bazokore cyane. Ufuna mbiye ziza we jeno nabita bahimbire ugacuta ngo umuhimbire urahonya uraje urasamye ku mafaranga umuntu ko araruhira akagwanira kazoza ugacu yonona muyinga imwe just a 1 week. Ikintu cokoze umugambi hafi w'imyaka hafi nka 10 canke 20 kuburyo nejo n'abana bazovukira aho hantu ugasanga babayeho neza batako bavuga ati ngo tuzogenda dupanga. Oyo raho unasemaje? Nuvyo wari yanya ni danje cyane. Guys, so for to be honest ntabwo ari fine no. No sivyiza ikindi naco nimba umwizeza ko mubana sivyo ukabubona mu nyuma ko muheba musubiza ivyo hama muvana amahoro. Musubiza ivyo muvana amahoro ko bayararuye. Kuro. No nk'ivyo bintu byo kuyadugiza ama video call ati ngo uri gusa. Ngo ndashaka je nawe dukora urukundo. Yani kuri video call ivyo bishoboka gute? Oya Imana imbabare naravuze ati no ku social media yani abayikurikirana baba barenze imyaka 18. None andi ubwo mumbwire ko bafize igitsina cyo kuva nga mu Burundi yishike muri Arabie Saoudite basi nubwo bagifise cyo chahe exactly muri telefone gusa muri telefone gute muri telefone koma oya numbwire muri telefone gute yo Allo oui ushasikia sasa yego. Basi mimi sasa franga deja ngepasha kulipa lendi hiyo wiki iliyopita. Yego. Yani tariki ngapi kwa sababu tuko tariki 12. Tuko tariki 21. Mpaka niseme karatasi stone. Maana hii wiki tunamaliza kesho. Ushasikia? Yeah. Hii wiki tu kuwemo tunamaliza kesho. Lendi sasa ya hii wiki ndio yenyewe ipaswa kwenda kulipeko hiyo 100,000. Okay. Yani na ile ndi ya levende yakabaya agiye kuriha yandi. Connection. Ariko exactly gazi nyene mwagerageje kuvyumva. Ibinyano vyita ati aba Arabien abakobwa baba bo mu Barabu versus aba escrow bo mu Burundi. Kuko umuntu wese mumaze gupanga umugambi mukawuriza ko amugacucikira hagati uyo muntu abatakira umuntu abamaze kuba umuhimbiri abamaze kuba umuhesro kuko exactly kuko bino bari mu bintu biba bishingiye mu bantu bamwe bo mu gihugu kuko tusanga nyene rimba umuhungu agomba kwitwara kuriya kuntu yani ngo umujyambwa umwe atukisha umuryango. Ego rero nk'ikintu abahungu no kuri mube mugira imbabazi sivyo umugira imbabazi hari hano baravuga ko barakora ijoro ryose ngira bakaba amasaha 3 gusa yo kuryama kugira baruhuke murumva aho kazi bakuru ko kangana vraiment ama namwe mugaca mwaguka ku tuntu twabo mukabona nyene muturyama mu nyuma mubate kubira iki be dufukame kwanza twebwe ntabwo tugiye gusaba imbabazi urumva impamvu dufukamye ngahanya yani jitene turasavye exactly leta urumva abayobozi bacu babashe yani gukurikirana bino bintu kuko koresha umwanya yaragerageje kuvyirukamwo baramufunga bamaze kumufunga kandi ariko atsabira ubu yani ubutabera. None beso ndakubaze kwanza nini koresha umwanya ninde yamufungishije andi ni andi yamufungishije amacha agenda kumubwira atavuge bijya bintu yuko atarizo natwebwe niyo mpamvu dufukamye ngaha twe turavyisabira hakiri kare kugira ngo bagiye kudufungisha muzobe mwabimenye kubera ko uyu mukobwa ni rahuma bibayeko ndabizi neza ko ari bakobwa benshi binyabibako ku buryo birangira baza mu Burundi baramaze guturubura
kuba bavuga ati nyene ati ngiye gutaha mu nzu yanje amaze gushika ngahanya mu Burundi agaca asanga amafaranga yose ugasanga umuhungu yagiye afotora amazu atabaho agashika ugasanga niyo nzu yenyewe ntabwo ari yiwe bikarangira turubuye bikarangira asa nko umengo ntabwo akomeye mu mutwe bakavuga ati rabaca gikorwa c'ikigugu cyamaze imyaka hafi nk'itandatu muri Arabia ariko nta kira kimwe cigeze cimarira kandi yarakoze cyane kubera ko yizeye umuhungu bikarangira asa nka umengo ntaca amaze sasa rero turasavye n'ukuruka Imana leta yacu abayobozi bacu kuvaho bakagera bino bintu pe ntabwo ari kibazo carahuma wenyene abunya ni kibazo gihanze abakobwa bose bagiye mu barabo murabakire kurira bakagenda kugira ngo bagaruke bubaka igihugu ubwo rero turasavye mubashe kubaba hafi kugira ngo uwo muruho wabo azoboneka umusaruro mwiza mu gihugu cyacu kuko umukobwa umwe amaze kubaka ivyo nyabisha bituma aba n'icubahiro kanaka ku gitsina gore bavuga ati abagore b'ubunya barakorana bwari babane gusaba bagomba kwicara ukuri kw'Imana turasavye be we ntacuri busabe nyene twabisavye be kuri muzoba mugize neza abanyakubahwa sasa rero mu kurangiza ikiganiro reka tuva yani raranguma ndabona ko ara telefona oyo mabuja connexion yako inakatala oyo sorry Judy Skilbe ushasikia sasa yeah. Sasa wakati nimefanya kipindi na Koresha Umwanya ikabidi Koresha Umwanya tulifanya kipindi naye siku ya pili siku ya kwanza hiyo siku yenyewe Andy angepaswa kwenda kulipa hizo hela siku ya pili akakiposti yeah. Lendi sasa yenye angepaswa kwenda kulipa hizo hela ilibidi Andy afika naenda kumfungisha sasa yeah. Wakamkamata asubuhi kabisa unaona yeah. Mimi nikapigiwa simu wakaniambia Koresha Umwanya wamemfunga yeah. Sasa walipobinambia nikatumana mtu mkuu wangu mwenyewe hapo Buyenzi akaenda na ndio anamjua akaenda mpaka ku PGP na kwa kusudi nijue kama alifungwa mimi Famba walinitumiaga namba ya Famba nikampigia simu nikamwambia nikamwambia ni kweli akanambia ndio yani na maana hapa Koresha Umwanya kwenda kushatse gusobanura rero yuko na Genesis tuzofungwa Utafungwa kwa nini wakati mko na ushahidi wa si voice nishakutumia elega hivyo kwenda kumfungisha alienda kumfungisha kutokana alikuwa anataka kiganiro akifuta oya we nugira ikibazo twebwe ntabwo babiduteye pe twebwe ntabwo babiduteye nimba kama kuweza kuwasemea watu wembu ndibemba kuvugira mwebwe muri hiyo cyo bari icaha twe nka Stone NCC Senga Media nyene yani turitege gukora ico cyane incuro zirenga igihumbi kabisa no kubizi yeah. Yani sikilize sana Koresha Umwanya mimi nilipambana nikatafuta mke wake nikamuuliza mke wake akanambia habijui mpaka nikajua kweli huo mle mkasho lengo la Koresha Umwanya kwenda kumfungisha yeye alikuwa Andy Kenya alikuwa anakihitaji alikuwa anataka Koresha Umwanya afute kile kiganiro afike tena narudia kwenye interview aje kusema kama wenye mimi nilimwambia ni vya uongo kwa kusudi amsafishe Andy none se ivyo Koresha Umwanya arabikoze nilimdanganyishia Koresha Umwanya arabikoze kweli hakuna pesa Koresha Umwanya yarabikoze alirudia sawa alifunguliwa siku ya pili siku ya pili siku ya tatu asubuhi wakaposti kiganiro cha kusema kama yeye Andy ni mtoto mzuri yeye Andy hajawahi kukula deni la mtu manake mimi Rahma niko namzingishia ushasikia manake niko nataka kumchafua urwandiko abanywanyi basenga meje bako bararaba ngaha anya Koresha Umwanya we ntago yarafise urwandiko Andy avuga ko ari miliyoni 2 agabasigaye miliyoni 4 n'ibihumbi 660 ntabwo Koresha Umwanya yararufise Koresha Umwanya alikuwa nago lakini hakuruposti unaona hicho kitu hakuonesha kitu na voice pako voice chache zenyewe mimi nilikuwa nishamtumia na zenyewe ndiye hana lakini mimi nilitaka naziweka lakini mimi sasa mubaze mu Kirundo jewe umviriza ndafise ikibazo sivyo kubera iki kugo rwandiko heme yavuze ko yemeye kuriha miliyoni 2 hasigaye miliyoni 4 nayo majana 660 kandi mu gihe wewe yemera miliyoni 3 ego ahantu twahasimbye byagenze gute ubwira ngo ace yemera izo miliyoni 6
Ngoja nikujibu. Umeuliza swali lizuri. Ye mwanzo wakati mimi ningali na maana yake wakati habijawe kuingia kwenye mitandao habijaenda mleta. Unaona? Unasikia? Ego. Halo? Ya, tunakusikia. Alikuwa anasema kama hizo zingine hizo milioni 3 na zingine juu ni zenye mimi nilimuhonga. Unaona? Unasikishwa kitu? Byace birangira gute rero asanze atari yo wamuhonze? Uri mweleweshaje? Kutokana wakati tulifika pale mleta, hicho kitu nataka mkielewe na mjue kisi mtakiambia watu wenu. Wakati tulifika pale mleta, si watakuuliza ulimuzia vitu gani? Okay. Yeah. Mimi nilisema vitu vyote venye niendaga na muzia kwa kichwa changu kwa pesa yangu mimi. Ushaona. Sasa wakaona kama mimi siko msaliti, yeye ndio msaliti. Ilibidi sasa vile vyote niendaga na muzia kama ni kiskuti kenye nilimuzia kama ni kitu gani. Ilibidi sasa control sasa ifike inapigwa. Sasa kanambia control vitu vyako mwanzo mpaka mwisho venye unajua kweli. Ushasikia kuja ku control ndio tukakutana sasa na zenye walendaga wanamtumia kumalimikashi wapi na wapi. Binakuja sasa kuangukia M600 na milioni 6 na laki 6 na 10,000. Okay. Urumva rero Rahma. Bisigura ko nivyo wamuguriye vyose ushaka. Byace ngo oya pana si washaka. Ivyo yani ni muri leta byace bigomba yani n'umwanzuro wese bafatamwe. Yego. Juu mimi mwanzo, sikilizani kuambia mwanzo, mimi niko tana voice hapa mwanzo niko naambia wa ndugu zake, wa rafiki zake, nikaambia mimi anipe zile za kwangu. Ushasikia? Kenye mimi nilimpa sina haya kumdai mtu kenye mtalikula wakati mko mapenzi mtu anakulaga vya mingi, si ndio hivyo? Sasa mimi ndo nimeamua tumeshindana simtaki tena. Anipe basi zile za kwangu. Na nikamwambia sio mpaka fika nazinipa sasa hivi. Aende tu andikiane karatasi na mdogo wangu na mkubwa wangu atakuwa namlipa mpaka hiyo mwezi wa 10 anasema atakuwa shazimaliza. Lakini mwanaume agafika na anaenda kusema nyumbani kama mimi nilikuwa na muhonga na mbembeleza, ushasikia ngo hanitaki. Okay. Mimi yote nikamwambia tatizo, ushasikia mimi nishakubali na matokeo. Ninachokitaka nataka hizo milioni 3 na laki 6 na 10,000 vikamshinda. Sasa tulipofika mureta sasa ilibidi mimi waniulize, nikawadisia project tulikuwa tuko naye. Ile project akanambia hivi, wewe haujakuwa msaliti, yeye ndo amekuwa msaliti. Controle kila kitu cha kwako kenye wewe ulimpa kupitia pesa yako. Sawa. Sasa ilibidi na mimi nifike na controle kila kitu kenye najua nimpa kwa pesa yangu. Nikaambia mimi wenye nakumbuka ni hivi hapa. Nikaandika kila kitu kipako karatasi yenye naandikiwa kama ni maziwa, kama ni mbombo. Vyote naendaga naandikwa hii pesa nimemtumia. Pesa ni ndo tukakuja sasa kukutana zinaangukia milioni 6 na laki 6 na 10,000. Aya sawa mama urakoze cyane kuko buriko burira amahisanamu acatangura kutagaragara neza ariko kubera ko ako kantu andi yashize ko ati ngo waramuhonga yo ngoja kwanza kitu nilikuwa nataka nieleweshe watu wenye kwa nikondane watu wa karibu yangu. Wanasema kama niko nasema uongo sio ukweli. Niko nataka niwaambie hivi, iwe kwa rafiki zangu, wa ndugu zangu wote wenye wanajua kwa karibu yangu. Kama Koresho Mwanya aliingia mkasho akafungwa, yeye nia yake ilikuwa aje mtetee ande aseme kama vinyani niambia ni venye nilimwambia Koresho Mwanya ni vya uongo. Oyo Rahma Rahma. Urabona izo bintu reka yani izo nyane bigutera yani acha kuzitafsiri sana kubera ko byakabaye ari vy'ububeshi Koresha Umwanya ntiyari gufungwa kuba yarafunzwe rero ivyo vyonyene nivyo bica bigaragaza nyine yuko kwari ukuri. Sasa rero nta mpamvu yo gushaka kwisobanura byinshi muri ivyo on kuko urabona kandi nimba andi waramusobanuri yavuga ati ngo aramwisemba mama buriko burira acha tukuage tusikilizishe batu kareka voice kwa sema ngo I love you again. I miss you sana. Akaja kusaka I love you again. I miss you sana. Ndio maskini hapo. Stoni.
na kuomba pako voice zenye ziko za kuhusiana na vitu vya pesa hivyo pako wenye utasikiliza bipost kwa kusudi watu wasikie sauti yake, waache mwenyewe unaambia kama niko namdanganyishia. Hapana, wamezisikia. Wakati umekuli kata simu ndio tumeibana muda wa kuzisikia ndani. Kwa kusudi wasiseme nimemza juu mimi Stoni, mimi pana kitu nilikuwa nataka nikwambie. Andi siwezi nikamzingisha. Ningekuwa kumzingisha ningesema kama na ile gari ndio nimeinunua. Kwa kutokana wakati alikuwa shazikubali faranga za kwanza na za pili angezikubali. Lakini mimi nimesema mimi najua. Sina matatizo naye, ninachokihitaji ni pesa zangu. Hakuna, mimi sio mtu wa mitandao ngo niko na pushi vitu vyangu ngo biuzikane. Hakuna kinyi niko natafuta kwa ule kaka zaidi ya pesa. Lakini kinyi nataka kusema ipande ishuke kwa shari kwa heri, pesa atazilipa. Kulipe pesa yako. Azia kulia kabisa. Elega, pako watu wamoja hivi wanasemaga, wanapenda kusema kitu kimoja hivi. Baruwa uliza swali eti hivi. Ngo kwa jua nini Amerika? Ngo kubeki muri Amerika abantu basanzwe bagenda bemerewe gutunga inkoho. Tusha turabishura ati ni kuko atamutekano baba bafise. Twebwe rero mu gihugu cyacu umutekano ubusanzwe wari tuba tuzi neza yuko turinzwe na sana rero kwa bantu baba barakuye amaboko mu mifuko. Kusema kama nilikuwa na muhonga, kusema kama mimi hivi deja nakwambia Stoni, wallahi nakwapia Mungu shahidi. Mimi pana watu wangu wa karibu washaniletea bifu joe vitu vya ukaka. Mpaka kila mtu ananiambia Rahma, gisi tunakujua, tutumie picha kwanza tumuone huyo mtu mwenyewe kwa nakufanyisha bibi. Unaona? Familia yangu mimi siongee nao kwa ajili ya huyo mkaka. Ivyo ni ibintu byumvikana vrema, yego vrema. Zeni ibintu byumvikana kwere kila familia yo tutezeka jibeba hivyo. So Rahma reka tugushimire rero, sivyo? Bibaye ngombwa yuko tuzokora ikindi iganiro yene tumenyekishije yuko tuba twafunzwe cyane kuzoba wishuwe, byose tuzobishira ku mugaragaro kugira ngo nabandi bakobwa bari muri Arabia bumve gise nyine yuko batekanye mu byo baba bariko barakora byose. Gisi bila pesa zizo kulipa, ndakwenda niwaambie ule mkaka wenu wewe mko mnatetea kama hana deni langu shamaliza kunilipa. Kila kitu ndio akimaliza kunipa deja patakuwa karatasi ya kunionesha amemaliza kulipa. Kila kitu ndio kubera ko yani wishuwe na babandi bakobwa bose usanga baba baratinye yani kubashikana yani bazoza kandi bazokwishurwa kuko ntabwo ari icyaha umuntu amaze gukura amaboko mu mufuko ngo akore. Ubwo nasikia ubwo niba muri ko murakora munapashwa kupi nuko kabisa. So urakoze sana Rahma, murakoze sana, Imana iguhezagire. So rero famille bakunzi basenga media, inkuru yariyonya, inkuru yariyonya niyo mpamvu namubwiye sisazi agacaza yambaye impuzu zanje abona. Sasa rero famille gihugu abantu badukurikirana ibiye ntabwo ari bya bintu zo gutegura ibiki nibiki nyene exactly. So gusa umuntu wese afise ukuntu afata ibintu kungena abishaka, it's fine, nta nubwo ari icyaha gutwara ibintu kungena bigomba. Woza gufata yuko ari blague ukibifate ko ari blague, woza gufata ko biri serieux, tubashe gusengera no mukubwa nabandi bakuba ko ntabwo ari wenyene gusa, hariho nabandi badafise nimero ya Sisi, arabandi badafise nimero ya Stoni, arabandi badafise nimero y'abandi kugira ngo basi bashe kuza kubera ko ino social media nimba tuvuga amajambo menshi ugasanga na majambo yo kubabaza abantu, yani yo gutirimutsa abantu, bisigura ati social media nyene irashobora no gukiza abantu bamwe baba badakeka yuko yene bazoronka ubutabazi kanaka. Ubwo rero tubashimira yani nk'ibisanzwe kujyama n'ivya twese kuramuka n'ubugombe bw'Imana, ubimenye ko ari hose kuba warangije kino iganuka kiraba byose n'ubugombe bw'Imana. Amazina ari Daniel ni Dennis Stone. Murakunzwe cyane.